Ka Seng Hindu Kutamba Suraksha Parishad KSP na Assam kala berngem ban pelong ya kajing iki habernihat la arpeu sau terik unok pra namar kajing bom urlong kajing dawa ban pli ya ka krem mau jumbun ban le niam ki pat Hindu ka KSP kala bu ya ka arpeu lai terik unok pra kum kapor bakat du ya ka sarkar jela bahkan penbet ya kajing yalang bat baro ki kenhun na lor ban penbet ya kajing le jurib jong ka kenhun sakrem mau jumbun kani kaseng kala berngem ban pelong ya kajing pakhang surok ha ka arpeu sau terik unok pra hatan bernihat ka krem mau jumbun kabala paunam ya kajing don umau jumbun baya serim kum umau le niam siwa kadai kaba kipat Hindu kikwa ban wan le niam nadu unai lar arjar arpeu sau hadin ka rajong kodor barsnong mau senram arteli kiseng bakan thup ya kasana tani engka kratha prahari bat ka Hindu Suraksha Sina kila pentikna ya kajing sim bentalang ha kani kajing khi jong ka KSP u presiden ka KSP u Satya Ramji Bora ha ka kerwa ul pentikna ya kajing wan yesim bentalang kini ki arteli kiseng u Bora ul banjur ba kani kajing khi kadai ka hok ban pelong kat kum kariti sencar kari bat ka badap ban peni ya kajing IT lut ha ka ban pene ya ka dustur her pateng kum balak deu ha ka artikel sanpewai clause e jong kariti sencar kari India kani kadai kajing kerpat bakat du jongi ya ki borkmi bakin penbet ya kajing yalang na kabenta jongi bat ki kenhun baper ban wan penbet ru ya kajing let curip sakrem mau jumbun hapo kapor balabu ngilale yala ka kamram jongi kat kumbal pen kubor ha ka artikel sanpewai clause e jong kariti sencar kari India ulong ba ha kari sencar pat ba kum ka India ngidon ya ka hok pan pen ya kajing persya jongi ha kanu kubenta jong kari kabadai halor kanu ka kam ni kwa ban pha ya kajing terpat jongi sya office u menteri rang ba kami khalaya ban kami ya kani ka kam bat ban le ya ka baron kam ban le kham kloi kat kabala lem kum tang ngin perlong ya kajing khi jongi ha bernihat ha ka arpeu sau terik unok pra ulong